Terima kasih. Kita salawat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita sampaikan kepada baginda Rasul, sahabat dan keluarganya. Mana nih? Langsung bubar ya, janji. Oke. Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا